Mugihe ugiye kugura telefone jya wita kuri aka kantu ka storage kuko ni ingenzi kuri telefone. Hari igihe ugura telefone uri kuyirebera inyuma uri kubona ari nini washiramo application 5 igahita yuzura utanarifotoza ngo ubike amafoto yawe storage ya telefone igahita yuzura. Muri iyi video rero nge kukwereka uburyo wareba umwanya telefone ifite nimbari gigabyte 32 cyane nimbari 64 ukabanza wareba storage nimbari nini nimba izagukorera ibintu wifuza kuko abantu benshi bari kujya bakora ama video cyane muri imisi kwifotoza cyane. Ico gihe rero ugomba kwita kuri storage ya telefone ukareba nimba izabibika. Uraza hano kuri setting ya telefone yawe scrolling gatoya uze hano handitse storage tegereze gato bifunguke. Iyo bifungutse bakwereka ibi bintu bikurikira hano hambere ahangaha nchize do fresh baba bari kukwereka umwanya telefone yawe ifite nyine gigabyte total. No kuvuga ngo gigabyte total iyi telefone ndi gukoresha ifite ni gigabyte 64 niwe mwanya total ifite. Hano hakabiri rero bagahita bakwereka gigabyte umaze gukoresha no kuvuga ngo umaze gukoresha gigabyte 50. No kuvuga hano ni haza 64 telefone izaba yuzuye nta kindi kintu nayikore uretse gusiba ibintu birimo. Ahangaha rero baba bari kukwereka total telefone yawe ifite. Urabona ko yanjye ari gigabyte 64. Kwandikira muri comment usanze storage ya telefone yawe ari gigabyte total zingahe. Ikindi nimba hari n'irindi somo ushaka ko tuzigaho ubutaha uryandike muri comment tuzahita turirebaho. Niba gukonfirminga kugira uzabe mu bambere babona amasomo nk'aya ngaya yikoranabuhanga. I'm here for you.